thank you. Angibingelele msakazi, cha bafowethu, kulokhu senikubuzile mayelana nezinsuku esibuzo zikaBhombela efika kulelizwe. Kulelizwe ke uBhombela ufikile eminyakeni emidala kakhulu engaphambili. Bone sekhethiwe. La kulelizwe sikulona sisezweni laseHarding. Kubaba umfundisi uMzulwini, umvangela uGama, umvangela uMhlamvu. Imizi ke ekhona kulelizwe laseHarding kaShembe mibili, umuzi waseFoundation, kuba umuzi waseSangweni, kuba umuzi wesithathu osungazi ukuthi iTempele, ekuyimuzi waseNew Fort Mission. uBhombela ke mayifika kulelizwe uqala kwakhe ukufika ufikele eFoundation ngemuva kokuhlangana noMpofana uMdikoni. Mayesehlangene naye ubaba mkhulu esenhlangakazi, useyambona kuMpofana ke, usethi uMpofana useyahamba ubuya uza kulelizwe. Ubaba mkhulu ke useyasho ukuthi kulelizwe uyofika. Ubaba mkhulu ufika kulelizwe mesuka entabeni inhlangakazi, akaze adlule kwenye indawo, wasuka straight emva kokuthi evalile umhlangano wehle esitobhini sesitimela ekuthiwa isenqabeni. Lo mlando ke ngokukhulumayo soxoxeliwe abantu abadala abakhona ngaphambili. Maye sehlile esitimeleni enqabeni ubaba mkhulu emzini wakaMpofana, bathi wathi mayeza lapha phezulu kwase kulilizela abantu. Ekulilizeleni kwabo babethi umkhulu becabanga ukuthi umfundisi. Mayefika lapha emzini wakaMpofana ubaba mkhulu wazana noMpofana, uthi umama ogana uMpofana, hawu inhloboni yomfundisi lo ongawufaka ukholona. Ngoba ke sithi uShembe uNkulunkulu, sisho ngalezo zinto uShembe ukwazi ukuzwa into esukuyicabanga ongayiphimisile ngomlomo. Uthi inhloboni yomfundisi engawufaka ukholona, sithi indlamhlathi kaMayekisa, hawu mlobokazi akundaba yakho leyo, ithi mina kangisiyo umfundisi kodwa nginguye onguye. Usethi kuMpofana mayifika, uthi Mpofana, kulelizwe kunamathambo engize kuwona alengele emgodini. Ukhona yini umuntu kulelizwe ogulayo? Sekuthiwa ukhona umuntu ogulayo kulelizwe ongale emvoluzi. Kodwa uthe sahleli kanjalo ubaba mkhulu enza umsebenzi wakhe, khumbula ukuthi kulomzi wakaMpofana babengenabo abantwana. Usethi ubaba mkhulu sekufika umuntu wayenezifumbu emhlana, ngazi noma zazi 3 noma zazi 6 yini. Ngokomlando angifuni ukugejanisa ngithi zazi 3 noma zazi 6, kodwa wayenezifumbu lo muntu. Lezifumbu zakhe zidaleka kanjena, zidalwa ukuthi wenza isono amile isifumbu emhlana. Usethi ubaba mkhulu akeze lo muntu onezifumbu amthandazele. Usembeka lapha eFoundation khona isihlahla sama-orange. Baba ukuthi abaningi ke emsakazi basibonile njengoba kade kuwumhlangano leso sihlahla sama-orange. Usephansi kwaso leso sihlahla ubaba mkhulu usemayina lapha emhlani ngonyawo uqhuma isifumbu, amayine ngonyawo uqhuma isifumbu. Kodwa kulomuzi ubaba mkhulu angene kuwona akabasizi ngalutho. Umehleli futhi kulomuzi wakaMpofana ngoba ngizocaphuna lapha nalapha noma ngeke ngiyiqede indaba zalelizwe ziningi kakhulu. Ubaba mkhulu uma lo mama emlethela isimalo sasezulwini, usethi njalo bese fike yathandaza. Athi mefika ntambama ezokulanda lokudla akufica ubaba mkhulu engakudlile. Useyazindla ngenhliziyo ukuthi awu ngabe kwenze njani indaba ubaba mkhulu lokumaya engakumayi. Usethi ke ubaba mkhulu kuye, hayi mlobokazi, inkinga yakho mawunginika lokumaya uthandaza umthandazo wrong. Useyangifundisa ke indlela yokuthandaza uma umuntu emaya, ukuthi lapha ekhaya akuthandazwa ngalendlela enithandaza ngayo, kodwa kunomthandazo wakhona othandazwayo uma umuntu ezomaya. Wayesemfundisa ukuthi akawuthandaze kanjani. Wayesekubusisa ke lo mama lokumaya, wayeseyamaya ubaba mkhulu. Imisebenzi eminye ubaba mkhulu ayenza kulelizwe, ngoba lelizwe leli laseHarding lizwe lihlangene futhi nomzi mkhulu. Esikhathini esingaphambili beliphethwe umfundisi uMbewani, ethathe kubaba umfundisi uJojisa, kubaba umfundisi uMpofana. Nakhona ngale mzi mkhulu ngizothanda ukuthi ngicaphule nakhona indaba ikaShembe ubaba mkhulu efika.
ithi enye indaba ke le ndaba engizoyicaphula indaba yakaNkabane. Lapha kaNkabane emzimkhulu uShembe wangenisa khona. Uthi mayisengenisile uShembe khona ngelinye ilanga labantu bakaNkabane babenenkinga yokuthi mabethola abantwana basebeze baba isithupha abantwana babakhona ebabetholakala bese beyadlula emhlabeni mayiqala ukuhlala. Ubaba mkhulu ke usuka kaNkabane usehlangana nomama wakhona umamemela wayegane kaNkabane. Uhlangana naye lapha ngasehlathini eliphesheya kwaseNazaretha ekuthiwa inzimankulu. Mabehlangana lapho useyambingelela unosana lengane olineviki lizeke. Usethi ubaba mkhulu, hayi mntanami khululeka, lo mntwana wakho ngeke asakufa. Usethi msondeze kimi, khumbulani ukuthi uShembe akamthinta umntwana usanda kuzalwa. Kodwa lo mntwana wabanenhlanhla ukuthi uShembe athi akalethwe kuye, usebeka unyawo lakhe phezukweje, usebuthandaza umthandazo uthi uShembe, Nkosi vikela umphefumulo walo mntwana njengoba wavikela umuzi wasekuphakameni. Wayesethi uShembe-ke, mlobokazi lo mntwana wakho uzophila. uShembe-ke wasekuqamba isihlabelelo esithi ufikile olandelwa izizwe. Leso sihlabelelo esithi ufikile olandelwa izizwe isihlabelelo salelizwe lapha emzimkhulu esafikela khona ekade evakashela lapha emzini wakaNkabane eshumayela ivangeli. Uma ehamba ubaba mkhulu sekuphela iminyaka emine sebebonana nomama umamemela, babonana emzini wasenhlangakazi. Mabebonana enhlangakazi useyobingelela umlobokazi omamemela ezulwini, useyavalelisa ukuthi baba sengiyacela ukuthi ngigoduke. Uthi ubaba mkhulu mefika umama mamemela ufika kuMsombuluko. Uthi ubaba mkhulu cha mntanami ngakwazi ukuhamba namhlanje, ohamba kusasa. Uma efika ngakusasa kuLesibili uzobika ukuthi cha nceke yenkosi sengicela ukugoduka. Uthi uShembe ila futhi khona engithanda ukukuveza uNkulunkulu kaShembe ukuthi uShembe uyakwazi ukuthi athe lapha abone into eyenzeka kwelinye izwe. Uthi uShembe mntanami njengoba ugoduka odlule eThekwini kuNkabane umcela ukuthi akakuphi imali yamathikithi amabili, leli thikithi ozoya ngale ekhaya ebese uyabuya. Uthi ekhaya mntanami into eyifica ingalungile ufike ungithathele yona ibuye nayo. Uma efika kumamemela eThekwini edlula kumyeni wakho uNkabane esebenza eThekwini, uthi ubaba mkhulu uthe angocela kuwe unginikeze imali yamathikithi amabili. Wayesemnika uNkabane imali yamathikithi amabili. Wayeseyagibela umama umamemela wayegane kaNkabane eza ngapha emzimkhulu. Wathi mayehla estation ngoba wehla sekulate kakhulu engeke asakwazi ukuhamba ngeenyawo ekhaya kwakhe, waselala estation sesitimela ngabelusuku. Mayevuka ekuseni kusempondo zankomo ehamba mayehlangana nomakhelwane bamncisha amehlo, awuseyaxaya ukuthi kwenzakaleni kanti ingane yakhe isinenzuku ezintathu idlulile emhlabeni. Njengoba uShembe lapha enhlangakazi uthe mamemela oyokufica ngalungile ekhaya ukuthatha ungibuyele nawo. Khumbula uShembe wathandaza umthandazo lapha ngasenzimankulu uthi Nkosi ngicela ukuthi ugcine umphefumulo walengane. Uthi uShembe mntanami mamemela lengane ngeke isawufa. Uthi ngizawuloba igama layo ezincwadini ezinkulu ngepeni leyidayimani elingenakusuka. Mayefika umamemela lapha kulomuzi wakhe uyayifica ingane isinezinsuku ithule. Hawu useyathuka ukuthi hayibo kwenzakalana. Sekuvuka kuyivuso ngaphakathi ukuthi uShembe wathi lo mntwana akaseyukufa. Uthi lethana umntwana wami ngimgeze ngimthathe ngihambe naye. Useyayithatha ingane yakhe isinensuku ezintathu enjalo ishonile, uhamba nawe ekuphakameni uyogibela estation sesitimela. Khumbula umuntu masethule masizwe esikhathini esingaphambili ehlele endlini engenziwa lutho engafakiwe nase-ayisini wayigcine senuka. Uma embelethile lo mntwana esitimeleni ezodlula khona le ndawo engasexoxo ngiyayikhohla igama layo umudlule exoxo ngithi kohle uthankungu kanje. Mawulapho kuthiwa kwangena indoda esitimeleni isibona umamemela lo mntwana wakhe yambuza ukuthi lo mntwana wakho udla nini. Uthi akundaba yakho leyo wena muntu ongibuzayo. Useyaqhubeka uthi mayefika eThekwini usehamba uyaMkabane sebethatha lengane yakho ngapha ekuphakameni uShembe ubiza uMangcobo wayesebenza ngaphakathi. Uthi mntanami ngilungisele iparish kunomsebenzi omkhulu wami engizowenza. Uma umama umamemela efika kuNkabane sebeqasha imoto masithola lapha emlandweni yendiye ekuthiwa uLamula. Mele bathatha leli ndiya liya nabe ekuphakameni
bathi mabehla ngaphandle masithola lapha emlandweni usethu babamkhulu kuMangcobo wayesebenza ngaphakathi mntanami lelo parish selilungile yini bathi babamkhulu ngaleso sikhathi wayehlabelela ingoma ka71 evungama lapho ethi mesifikile lengane uthi mntanami lethe lengane kimi useyayithatha babamkhulu lengane useyifaka phansi komjiva wakhe sikhuluma ngesidumbu lapho esifile uthi lo mntwana lona ngizomzala kabusha uthi njengamanje ngiyammitha kodwa uthi kambe umntwana ukhulelwe inyanga endaka bathi inyanga ezu9 wayeseyabala babamkhulu wazi wafika ku9 wathi mayifika ku9 eseyikhipha lengane wayeseyiphefumulela kathathu kuthiwa lengane yasiyaphaphama isikhohleliso kwegusha uthi uShembe mntanami thina abantu asibadalanga ukuthi bayokhohlela kanje khohlelisa komuntu yathi maseyikhohleliso komuntu wasethatha lela parish lakhe seyifunza yena zandla zakhe bathi yathi mayiqeda inkomisho ezimbili zephalishi isiqala ukubuyelwa amandla usethu babamkhulu mntanami namhlanje thina boShembe sesikuphilisile uthi ekuphileni kwayo ke lengane lena uShembe eseyenzele wonke lento labantu engikhuluma ngabo lapha ngikhuluma ngabantu engibaziyo bakaNkabani ithempeli abasonta kulo iseNew Fort Mission umshumayeli ungezi indaba lezo ikaShembe azenze lapha kuleli Bombela ngelinye ilanga futhi uBombela isitimela samampondo masibuyela kulwamlande bengidlule kuwe eqaleni wetshe uBombela mayifika emzimkhulu akazange amkeleke ngoba wathi ngenisile kwase kuba khona ukuthi abantu babengamqondi uShembe esikhathini esingaphambili noma ngingengibize umuntu ukuthi ngoba wayesesigabeni esikhulu kakhulu ukuthi ngasho ukuthi ubani wasevuka ivuso lokuthi akamthanda uShembe kulelizwe wayesethuma abanye abantu uthi mtsheleni uShembe aphume kulwamuzi angimdingi kulelizwe ngizomthumela ngenkulu eziyomudlephile uthi uShembe bayiphendula lenkulumo mina ngizomthumela ngeenkumbi zasezulwini eziyomudlephile wayesephuma uShembe esehamba elihlwanyela ivangeli lakhe wayeseyolala ehlathini lapha ekuthiwa yenzimankulu uthe uShembe mayelele esenza umthandazo wasekuseni ngo4 sekudlula amaphisi ayozingela kulamaphisi khona owayenonyawo lalishwabela base bezwe imvunge yayisho phakathi ehlathini ethi vuka nathi sokhanyiswa ngalemini yakho base bezukuhlabelela babengakwazi babengakaze bekuzwe mabesondela eduze base befika kuShembe sethi uShembe hayi ngenani bantu abami ngoba wonke umuntu ophilela phansi komthunzi welanga lokhu uyakuthanda noma ukuthandi futhi noma ungakholwa kuleli bandla akekho umuntu otsefike phambi kwaShembe ngisho ungabona bemthuka lapha enkundleni zokuxhumana kodwa akekho otsefike phambi kwakhe amthuka wasefika lo muntu eseyithoba kuShembe esethi baba uthi mntanami kwenze njani wena wahamba kanje wayesesibika isigulo sakhe uthi uShembe kuthiwa namhlanje thina boShembe siyakuphilisa kawusewuhamba kanje wena leyo nsizwa kuthiwa yaphila ngalelo langa uthi uShembe mesezohamba kulelo hlathi edingile ayihamba nabo ngiyakhumbula ukuthi omfundisi umngoma babekhona kulabo bantu wayehamba nabo lapho ngaleso sikhathi usethatha ukudla babamkhulu kwakhe ebabemphathele kona usekuthela phansi ukumikisa nenhlabathi base bethu ukuthi awuncike inkosi yenzalo noma besingafanele yini ukuyiphathela lokudla yini uma sekumikise nenhlabathi usiyakuthatha uyakudla babamkhulu lokudla ayibase bephatheka kabi uShembe uyakwazi ukubona inhliziyo yomuntu uthi hayi bantu abamningakhathazeki hayi ngoba ningahlambulukile ukungiphathela ukumani kodwa ngihluphekile ngidingile ngiyanikhombisa nani ukuthi lo lihambe nihamba kulo kakusile uhambo lokujabula kakusile uhambo lobumnandi kodwa luhambo lukosiza luhambo lukashiya luhambo lomoya ongcwele namhlanje ngithanda ukuthi ke ngidlulise lokukhuluma kubantu abasha namhlanje sekukhona kithi abantu abasha ngenxa yesesimo ukuthi sigcine sesimsola uShembe simsole noma singaphakathi uthi uShembe ngomeni yakhe lapha emthandazweni mekhuluma kuleya ngoma ethi simenyiwe thina sonke simenywe inkosi yesabatha uthi kasinakuphiwa okuhle konke kodwa nokubi siyakuphiwa uthi kodwa uNkulunkulu mbonge khona usosizile ngoba siyawuvivinywa ngezilingo ezingafani namhlanje ke indaba kaBombela ngithanda futhi nokuyilanda lapha ngoba fanele ukukhuluma kwami iqondo ukuthi sisenzukwini zendla mhlathi kaMayekisa ngenzuku zayo zokugcina mayelapha ezweni lasemaqadini kade ihamba
emoyeni wayengeyinhle kahle ngokomlando, idingile ukuthi emva kwayo kuzokwenzakalana. Yayisiyahamba yolala odakeni. Bathi yathi mayilele iwodwa umzindlu eyayibuza ikhuluma noNkulunkulu. Ithi lo Nazaretha ngabe kuzokwanda, ngabe kuzophela, ngabe kuzokwenzakalana. Uthi kodwa mhla sebuya, uthi uNkulunkulu ungiphendulile bantabami. Uthe lo Nazaretha kuzokwanda kugcwala umhlaba wonke. Ingubo emhlophe izokwembathwa umhlaba wonke. Ngikhumbula lapha na ke mengakasuka eNtabazo. Ubaba mkhulu selifikile izwi lamkhipha. Ngoba ubaba mkhulu babekhona omayina bekugcikeni. Kodwa khona ingodusi yakhe eyokugcina engicela ukuthi ngikhulume ngayo uMaNcube. uMaNcube baba mkhulu sethe mntana mphuma izwi seliyangibiza lingibize eNatal. Lithi angihambe ngiyoshumayela indaba kaNkulunkulu. Uthi mntanami lingithembisile lithi abantu abambanga ngehlabathi zolwandle. Uthi baba mkhulu ke mase sihlukana noMaNcube. uMaNcube usacela ukumbona baba mkhulu engakahambi ngolunye usuku. Usefika umphathele ihembe limhlophe. Uthi Shembe, ngiyakuzwa ukuthi uthi usuyangishiya. Uthi kodwa lo nkulunkulu wakho ukubizayo. Uthi ngiyacela labantwana bakho ukuthi bangangehlabathi zolwandle. Uzufika ubagqokise nalo ihembe limhlophe. Livela kanjalo ke ihembe limhlophe kuleli bandla, liphuma uMaNcube wayigana ubaba mkhulu. Cabanga ukuthi ke lo mlando mhlawumbe engawudlulisa kakhulu njengamanje. Ukuthi bafowethu thina esibasha, uShembe manje sesifikile esikhathini la kufanele sikhululeke ngayo. Sifike esikhathini la khona indaba kaShembe fanele siyixoxe. Siyixoxe kodwa indaba kaShembe bese sicela umoya kaShembe ukuthi awusembathi. Mumbethwe umoya kaShembe, kufanele ukuthi nento oyikhulumayo phakathi kwabantu ikuveze ukuthi lo khulumayo umntwana kaShembe. Ikuveze ukuthi ufundisekile. Ungakwazi ukuthi ukhuluma ngoShembe ulwe nabantu. Fanele ufike emsebenzini uba understandise indaba kaShembe ukuthi indaba kaShembe uNkulunkulu kaShembe buhamba kanjani. uShembe unyazi lwezulu unguNkulunkulu ophelele. Uyena futhi uBhombela. Kulelizwe thina lakithi umuzi kaBhombela iFoundation. Owawakha yena zandla zakhe. Ekumuzi waseFoundation. Kwafika inkosi Lange eFoundation kwagcina ngenyanga yezulu. Unkosi uThingo ithi mayizophuma eJudiya ibiza umkhulu ngicela ukumbiza wasenhlangakazi. Ithi baba omncane ngihambele ningile eFoundation eMampondweni. Nifike nibatshela ukuthi kangizophuma ukuya eJudiya ngaphumile inkomo ephuma eMampondweni eFoundation. Ngoba leya nkomo uBhombela zange bamamukele. Mayifika eFoundation elethelelo lizwe. Base belithathela phezulu. Base beligcina belenza. Batho bame befika obukhosini uThingo lenkosazana. Befika nayo lenkomo lase liyajabula kakhulu lithi namhlanje ngizophuma ngihambe ngiye eJudiya ngoba abantu baseMampondweni eFoundation sebeyilethile lenkomo le. Unkosi uThingo yayingekho baba mkhulu efika eFoundation. Unyazi lwezulu lithema lifika ngithi unyaka u2017 lethi one day. Mase seyivele livala umhlangano lithi imuphi lo muzi esiphuma kuwo. Thina sikhula kulelizwe bese ngacabanga ukuthi eFoundation kuyokubuya uShembe. Mali lithi seFoundation lithi wakhela lo muzi nosheshise ngiyawudinga. Sithe sihleli kuyiCovid kuvala uJuly ngesonto. Mangiphuma ngibona ubaba walelizwe umfundisi ngibona abavangeli kade beyile ke kubaba ngoba ubaba wayethelwa umuzi noma yini enzwayo akukwaziswa sebeyobika ukuthi baba sesicela ukuthi sifake iroof. Bathi hayi ubaba usethu uyeza eFoundation ngolesithathu kwakuyisona. Ngithi mina muphi lesithathu? Bathi lesithathu lo sesiyosebenza thina manje. Lithi hawu umunyazi lifike eFoundation ngalelo langa kulesithathu kade kuyiCovid. Selibuza umbuzo wento eyashiwe uBhombela kulwamuzi waseFoundation. Lithi uphi umjiva la ekhaya washiwa uBhombela. Ubani wayetshelile unyazi ukuthi uBhombela washiya umjiva akekho kodwa uShembe unyazi lwezulu kusenguye uBhombela. Manje ngiyacela ukuthi ke bafowethu sizame ukuthi lenkolo siyiphathe kahle. uShembe wenebe yazi uShembe ngendlela ashumayela ngayo namhlanje ushumayela yena ngendlela zakhe eziningi bani. Sekufuna ukuthi thina singamaNazaretha uShembe lento ayehle uthi ubaba mkhulu mehle eNtabazo uthi ngiyokwakha ibandla elinomehluko. Amabandla ekhona emkhonzo uNkulunkulu. Kodwa laselidingekele leli bandla ngoba yayingekho lento eyayifunwa uNkulunkulu. Wasemthembisa uShembe ukuthi leli bandla yolakha futhi lizokwanda ligcwala umhlaba wonke. Kodwa leli bandla linomehluko. Namhlanje khona abantu lapha eNazaretheni sesikhona nathi. Uma mhlambe ngibona omunye umfowethu engikhuza ukuthi akwenziwa lokhu kuleli bandla, yithi hayi usukuthathela. Kanti leli bandla awukwazi ukwenza into oyithandayo. Leli bandla linomthetho, liphethwe ngomthetho, aliphethwe ngomcabango.
kuyenzeka into uyicabanga uyibone ukuthi ingaba yinhle kodwa mingewona umthetho akuyona yokuphatha leli bala ukhona umthetho noma umthetho okusehlula kodwa kufanelekile ukuthi umthetho siwudedele siwunikwe umuntu uma ekhulu ukhula ngomthetho akekho umuntu oyikhulela ngokubona kwakhe ngalawo mazwi umsakazi ngizocela ukuthi ngiyibambe lana ngidedele abafowethu bake bayibeke nabo indaba kaShembe eyehlelele lizwe laseHarding yehlela kuleli lizwe laseMzimkhulu ngiyabonga kakhulu. Thank you. Ngikhuleke umhlaba wonke iHarding namaphethelo semhlaba